Lakhai Inkoi, Singhason MSC Constituency Kaparlo, Rongnogor Patua Klamnong, Rongnogor PS Kaparlo Angkangan, APHLC Asongatum, 6 Schedule Awareness Program Lapen, Rodamai P. Kepaman Pon. Patumi, Chitini Pai Korasir Keparni, APHLC 6 Schedule Awareness Program, Lapen Rodamai, Kepaman Ponano, Nangchitong Lunaki, APHLC Amaipu, Jai Katar, APHLC Central Committee Junbang, Sarkiri Rongpar, Rajan Timung, Kursing Timung, Dipendro Rongpi, Bikram Hansepen Chengnok, APHLC Asonga Long Claim Rap, Kethigidingatum Chitong Nonsi, Mayardi, Chipidun Rinti. Lapen, Jai Katarahin Pen, Nangpachini Dunatenki, Aprang ke APHLC Asongatum, My Meeting Kipadua Hutki, Inut Bahinisi, Tot Pronganchot, Non ke, Muluga Nang Chitong Dun Piklo. Lapen, Patumi APHLC Asongaphan Kachinghon, Araratum, Rongnogor PS Angkangan Kachitong Dun, Laki, Kaduka Vipen, Bang Paro ke Thongsusi, Amuluk Chitong Dun. Lapen, Singhasona Hawar, My Meeting, Bipon Verlang Pusi, Pachini Pon. Walokoma Jipen, Jirsong Singna Report, Karbi, Daily News. Constitution, Indian Constitution, Article 51. Ada fundamental duties. Fundamental duties ini Bharat में वालों के दो नागरिक ने कुटी से देर आप कोई ना टीमा वहाँ बाबा से हमारा के खाना non la BJP RSS मते बोंगो सेना तो wrong route के दाम ये जाकर चिलों ले लो wrong route के दाम जी wrong route meeting की भी दाम जी la bangsa जाकर वाला ले तुम चिलों ले लो आजा को के चिलों ले ला ले तुम लोग तंका महाले कावे पुटा कली non तंका चक्रांत के आप पुलिस स्टेशन तीन ता BJP मते बोंगो सेना अकेले ता मगे तुम लोग आवे टैक्स हम दिखेंगे Laselang itu meeting dapat terjadi ke dalam cikloyon kita me, alang itu rong bangke meeting kita mai terjadi. Rongnogor puadim, dak nilitum APHLC itu ke meeting kali tot from anda long lelang aprangke, non ke meeting sepo nilitum nang biundet lo, pini ke mass joining kali, seta munit tum nang dun olo aningarong o al. Conclave along ke conclave pulo alam ta haide apram mana kasi than ver alam lo pon ni liya ka selet tul amasi ni tum ahok alam siningye dun lo amasi inod amoni kumanya chairman pusipu board chairman pusipu tur plut amani li pan nang ke jong hala amrikar bi nili si ke form dun pute puyo Nelisi Amerika bi puki irdunra kape claim pun ni mahu tu hak ni le atumi dia langgar julong la soalam aman la soalam ingnek tu me mahu tu hak lo ni ke pu amat bangka do ingnek soil le alang lipan ama alang liga thera kamat mobile phone si lang maret le ama ha pi aning ki thi la pu yo Allah tu ama la tum turpa BJP tu chong hoi lo ni aprang da vi lo chu solar project alam conclave ke dohota alang litum tur pa kama hala sorni ke la rompia sangho la encore bang pharmano organizer bang pharmano hala kopia TV mayong te NE ha NE NE TV karbiang long NE TV munir pharmacy nang sabji pugu hala sorni bangke hala tum si tur pa amar atumi ta dantang lelo ako tur pak lelo lapuyo aman nili tuma munit hala David kathar pan ang pun si odam kapang dur dam lapuyo inu da bang angel hatum ke gym si dam verwar tang la gym ke dam ke la ke chok ke theng apan lok sial da tum ke gym da ke dam tu lapuyo la tum thang da kali le la bongo sena RSS tum si training ki pidun rokom la tum pan abudi ki bidi abudi ki pidun rokom ni tum ke punang kok le karbi tu ke pu pedaji ke di Jepang tang ra che chok nang pu pedaji karbi tum ke non ya la tum ke Jepang tang ra che chok nang pu akam te klem tu la pu la ke hinopik alam le lama sini li to moni tam ta do jo ye de tur pak le e me thang ma che rai do nang kok lo la pu ya tu me ke ni tu moni ke yok pan na chok chen ta yok pan ang pun da pang dur de hala tum si ang pun ka pang dur APHLC muni ta pan roman script che unang ji Assamese enangi ba Hindi enangi pulot lagi ichidul ka kam dawi lagi non na teklong lagi boro tum ichidul dolo piale dolo tum thang da lewe
hala tum nong ke doji kali hala tum ke bang trok ke chia tum hai si hada bang ke plang tu ko pia lo le ke do di akhe amunit atum da boro tum ke bang pharong bong pen bang thom ke pra phlive hala tum bang ke ako non ong thu the ong lo la tum bang ke e chidul ko pilo le ke do la si e chidul la kama neli chung ma sini jong si roman script ta en ta me e chidul ta nang pipo pu la bang ga chok tu yi la ke dai